Aitaku Burje. Tanzania India. Ya mama ngai. Kalau tiga domate itu dapat tidak? Cuma kari betul. Masa, kusik aja sih saya. Yung ita French chicken na. Oh, isa ko na ina. Rukay ya sa ron. Ayah siya, ani kami yun to, amana, akana beun na gulo. Ciruke. Bunde tano. Bunde ente bunde. Nampu pere mana? Ilalim ko. Isi. Ay kana gamare. Ay koy kacing kadurayan. Kan isi. Kan isi. Kani abar thara ka gidde ba. Kai garne. Kani shi bunde dashin kitai bunde ka iyama. Bunde ka iyamta dashin ko hammu dira shota waggan kani itai salinki ka galo argisinko ammannim kadi dawa marinko waggan galo ka godinki uwinko. Kibiri ingida ganni ka kabasi dakasinko. Kannu kadi bulqaqa iyama bulqa kannu burjeenko le kibiri ingideni tegen qarraba indegana kadi lagonku qar lago tayda wagga ayesh olobadi lagonka qaro bulqa salciqa gannane boytadi bune basika gawadi baydach march dada giddu wartadika maqasuni dada qarku duga kannu kadi arkaleqa yamta miknatum kanun kad labo gize boyen tarkaleka kesuma hayadin ko tanaga kanan nada itai ka saling dakasinko abzanyang gize kad jorun hangada ka hangadin ko isi sarasko ka yamta labo gize di jibaro shatanta wagga achin kidakabanno godiche hatinki ka ammasaga halku kayuni salinki jor sarasko kanita dakasinko kanish kad bokolanta fikeka labo gized kad hangado jorun ito inkota ka ammanim kad labo wagagan kad kaisumma entai tatanagan salinki ka kanihan dakasinko kanu kad kusaka yama efen kusaka efesh hamu dakadda wagga achi shirano godi chatin kika
kusaa qaqinki qammasinko daashinko ammannim lammuu qadi xeefee gadhattooni randanta qala intai shammeechi gadhaniyaa waggaa kusaagaa intaishi xeefee gadhanii unguqaa inko kannishi qadi daashinki tai rukkeeqaa rukkee kannishi qadi dawa lammuu maraa waggaa bayyaa dawa maraa waggaa geloo qalammigaa wantaa dhiiranchi qala qada hammee har'attaa waggaa higaa itai qaru salinkiqa baala higaa itai itiqa ondallu qad olooba har'ayaa hiirannoon qudee gidday giishaa akal jooroo qedhamee nagaan gaddi gala kannishi qadi bubbiin kulammigaa Itoophiyaan kisbin daabboo salinkitiin taqa nishin qadi daashinkoon kananna daabboo sonsinkiqa laboo basgaa aqarrabinko kannu qadi burjeen hizbi amarrata hal buraa burjeesh amarratta halquqaa inta hujee kan itanach beehan chattaa taqa chinni qadi xeefee kan ishin qadi burjeen ku hizbi kan ita amarrata shini beeham yadhaa haqa የቡርጂ ጤፍ በመባል በሁሉ አቅጣጫ ላይ እዚህ አዋሳ ከተማ ላይ ይታወቃል። ምክንያቱም በጣም አሪፍ ስለሆነ ተፈላጊነት ያለ ጤፍ ነው ይሄው Nisi aro dakaboni kami kiyedo nisi በቡርጅኛ ቡልቃ ይባላል በአማርኛ ገንፎ ይባላል ይሄ ለክብር ዕቃ ለሚፈልጉት ለሚወዱት ሰው የሚሰራ ነው የሚሰራው በቡልጣ ነው ይሄኛው ደግሞ ቡንዴ ይባላል በቡርጅኛ ቡንዴ ካዋቴሽን ማቃቀፋ ከፋይ ማይን ኩርኩፋው ካይ ካኑ ኩርኩፋይ ቡንዴ ይባላል ይሄ የክብር ምግብ ነው ምክንያቱም አንድ ዳይና እንግዳ ከመጣ ለዛ እንግዳ እንደዚህ ተሰርቶ ይሰጣል በስንዴ ዱቄት ነው የሚሰራ ሽርክት ነው ስንዴ ዱቄቱም ዝም ብሎ የደቀቀ አይደለም ይሄ ደግሞ በቡልጣ ነው የተዘጋጀው አርከሌ ይባላልና ይሄም ለክብር እንግዳ የሚቀርብ ነው ቤት ውስጥም ሰርተን የምንበገብ ምግብ ነው አብዛኛው ጊዜ የቡርጂ ምግብ ይሄ ደግሞ ፍቄ ይባላል ይሄ አብዛኛው ጊዜ ቤት ውስጥም ተሰርቶ የሚበላ ነው ለእንግዳም የሚቀርብ ነው ይሄ ደግሞ መጀመሪያ ጊዜ ገብስ ከእርሻ ሲታጨድ እናት ሄዳ ገብሱን ከደረሰበት ቦታ ታጭድና ቆልታ ፈጭታ እንደዚህ ሰርታ ቤተሰብ እንዲቀምስ ትሰራለች እሺ ይሄ ደግሞ ኩሳ ይባላል ማለት በአማርኛ ቂጣ ጤፍ እርሻ ላይ ሲደርስ ከደረሰበት ስፍራ ላይ ያንን ፈጭታ ቤተሰብ እንዲቀምስ ቂጣውን ትጋግራለች እንደገናም ደግሞ ዘመድ የሆነ ሰውም ጤፍ ለመስጠት ከፈለገ ለዘመዱ ነይና ለቂጣ ወስደሽ ተጠቀሚ ብሎ ነው የሚሰጠውና በቡርጅኛ ኩሳ ይባላል የጤፍ ቂጣ ይሄ ደግሞ ሩኬ ይባላል በቡርጅኛ ሩኬ እንግዲህ ቀዋቴሽን ያዳ ማቀዩ የተለየ የቡርጂ ምግብ ነው ስለዚህ ይሄ ሩኬ መንገድ ሲሄዱ ለስንቅ የሚዘጋጅ ቶሎ የማይበላሽ እንደገና ደግሞ እርሻ ላይ ባሎች ሲሄዱ እናቶች ሌላ ምግብ ለምሳ እንዲበላ ተደርጎ በኋላ ላይ በሬውን ከፈቱ በኋላ ይሄንን ከላው ላይ ያጣጣመ የቀረውን ለቤተሰቡ ይዞ ይገባል ይሄም ደግሞ ዳቦ ያው ዳቦውንም ደግሞ በብዛት እንጠቀማለን ለአንዳንድ ሁለገብ ምግብ ነው ይሄ ደግሞ ቡርጂ ጉልጉባ ነው ይሄንን በማምረት ይታወቃል አብዛኛውን ጊዜ ቡርጂ ምድር ላይ አሁን ወደ ኬንያ ወደ ተለያዩ ሀገሮች አልቁቃው ይሄኛው ይላካል አደንጓሬ ይባላል ይሄ ደግሞ ጤፍ ነው ጉልጉባ ጤፍ ደግሞ የቡርጂ ጤፍ በጣም ተፈላጊነት ያለ ጤፍ ነው አሁን እዚህ ምድር እዚህ አዋሳ ላይም ሌላ ቦታም የቡርጂ ጤፍ ተፈላጊነት አለው